tugeze aho tubona umwana wavuye mu muhanda ariko ubasha gutera imbere mu bindi bihugu. Ndashaka kubona aba bana bamererwa neza kurusha uko ababyeyi babo bamerewe no kurusha uko nanjye ubwanjye merewe. Nifuza kubona ubuzima bwabo bihinduka mu buryo bwuzuye kandi burambye. Ndifuza kubabona bagura amazu, bagura imodoka nyinshi, ndetse ndifuza kuzabona bafasha abandi bana mu Rwanda kugira nk'aho nabo bageze. Murakoze. Umukobwa wamenyekanye cyane ndetse w'umusitari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Urugendo rwe rwo kuba umusitari yarutangiriye mu gihugu cya UK, aho yavukiye mu Rwanda, mama we akamwimura bakajya gutura mu Bwongereza nyuma ya jenoside, papa we amaze kwitaba Imana. Uyu mukobwa yakuriye mu Bwongereza ndetse ashaka kuhava ageze mu myaka 30 yiwe. Aribwo uyu mukobwa gusa akiri UK yashinze rebo yiwe yo mu Rwanda y'abana bazi kubyina cyane, ayita Chance Foundation. Ni umuhanga cyane ndetse ni umunyabwenge mu bintu akora cyane, kuko uyu mukobwa ndetse akaba ari umufixeni wa mbere ku isi ukomeye kurenza abandi, bitewe n'uko yagiye ajya mu ndirimbo nyinshi nk'iyo bita This is America, aho ari we mu vixen wayikozemo. Ubu ngubu akaba yarubakiwe ikibumbano ciwe muri UK, kandi akaba ari igihe bajya bafata bakajya kumwibuka bakareba ibintu yagiye akora nk'umuntu udasanzwe wakoze ibintu bikomeye. Kujya mu ndirimbo y'igihugu cy'abandi kandi atari cyo uvukamo kandi ukabikora neza nk'aho ari uvuka, ni umunyamutima kandi ni umuntu ukunda gufasha cyane. Uyu munsi ngiye kubaganiriza ku bintu yifuriza abana biwe bose atunze muri rebo yiwe yitwa Chance Foundation. Ni umukobwa mwiza kandi wubaha ndetse wize n'amashuri menshi. Uyu mukobwa akunzwe mu buryo bukomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse nawe nyakubahwa Perezida Paul Kagame amuhamagaza ngo aze baganire bakorane inama. Uyu mukobwa ni umuhanga. Kugira ngo umve kino kiganiro cyose tugitangire kandi turagisoza amahoro, biragusaba gukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro byacu tunyuzaho umunsi ku wundi. Iyi channel izajya kwereka ibintu byinshi by'ingenzi kandi wifuza. Chance ni umukobwa w'umunyabwenge, ni umukobwa washinze rebo yiwe ayita Chance Foundation. Ayishingira abana bazi kubyina cyane, ndetse kuri ubu ngubu abana biwe bakaba ari abana bahura n'abasitari cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nk'aho twababwira yuko Rema yaje guhura nabo, Diamond bagenda bakorana n'amacenje, ndetse abana biwe bakaba ari abana babyiniye Diamond mu gitaramo kiwe umunsi yari yataramiye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Si rimwe si kabiri abana biwe bataramiye Diamond bamugiriye mu gitaramo. Si Diamond gusa ndetse na ba Bruce Melody na ba Ben, abasitari benshi bakomeye cyane mu gihugu cyacu ndetse no muri Afrika bahuye n'uyu mugore, kandi bagiye bakorana amateka kuri foundation yiwe yashinze. Akaba ari umukobwa ukunda abana b'Abanyarwanda mu gihugu cyacu, akaba ari umuntu ugiye guhabwa igihembo cy'umukobwa wafashije abana benshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndetse kugeza kuri ubu ngubu akaba aganira n'igihe.com ababwira yuko ikintu yifuriza abana biwe, yivugira yuko ikintu abifuriza ibyiza, abifuriza kuzabona bagura amamodoka ndetse nabo bafasha abana bagenzi babo mu buryo bukomeye cyane, ku buryo nabo bazitwa abakire bakamurusha ndetse n'ubutunzi, ku buryo n'ababyeyi babo bazabarusha ubutunzi kandi bakishimira iterambere ry'abana babo. Kuri ubu ngubu Chance aracyavuga yuko ibintu abifuriza bimwe na bimwe bigenda bigerwaho, ariko hari n'ibitaragerwaho nabyo agiye gerageza gukora kugira ngo nabyo bizagende mu buryo bwabyo. Chance akaba afite umwana umwe utari uzi kuririmba habe na gatoya, udafite impano, ariko kuri ubu ngubu uwo mwana akaba ari umuhanga mu kuririmba, ndetse kuri ubu ngubu akaba afite impano ikomeye cyane, ndetse n'abasitari bakomeye bamusaba kaza akababera umubooster wo mu ndirimbo zabo, umuntu ukora udukorasi ko kugira ngo indirimbo zabo zikundwe cyane. Kuri ubu ngubu bakaba bafite indirimbo 3 zimaze kugera hanze, ariyo bise Mama, ariyo
bise Christmas, akaba ari indirimbo yagize miliyoni ndetse iyo ngiyo yitwa Mama irakunzwe cyane hano hanze, abantu bari kwikunda biteye ubwoba kurenza uburyo twabikekaga. Kuri ubu ngubu Shani Silver akaba ari umuntu ukomeye cyane mu gufasha igihugu cyacu. Muri ubu ngubu yahuye na Perezida Paul Kagame ejo bundi amubwira yuko ari kugerageza gufasha urubyiruko ndetse n'abana afasha muri twese hano. Yivugiye yuko kuri ubu ngubu abana biwe bose afasha, abifuriza amahirwe meza ndetse n'ibintu byinshi byiza bazageraho. Perezida Paul Kagame yamukoze mu biganza agira ati uzawure ufite uwo mutima, kandi nifuze ko undi munyarwanda wese yazagira umutima nk'uwo ufite kugira ngo igihugu tubashe kucyubaka neza kandi kigeraho kigomba kugera. Ku bw'ayo magambo Perezida Paul Kagame yabwiye umukobwa, abantu benshi baratunguye barasara, baravuga ibintu byinshi, baravuga turi umukobwa se ni muntu ki, batangira kumwibazaho. Ku bw'ayo magambo Perezida Paul Kagame yamuvuzeho, ni umuntu ukomeye, ni umuntu wirinda amadefu. Muri arena ejo bundi tariki 7 mu kwa karindwi tariki 7 bakoze igitaramo muri arena. Babaye amateka akomeye cyane kuko igitaramo n'umukobwa yakoze cyari igitaramo gikomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imbyino yabyinnye zari imbyino zitangaje ndetse n'abandi babyinnyi twita bakuru mu gihugu cyacu cy'u Rwanda batigeze bakora, batigeze banatekereza. Ni umubyinnyi mwiza kurusha n'abandi bantu benshi cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse kuri ubu ngubu akaba akomeje guca amateka, akora ibitangaza umuntu wese yifuza kumva ibintu bakora ba Shani Silver Foundation. Kuri ubu ngubu akaba amaze kugira abana barenga 700 abafasha, bose bari muri rebo yiwe, bose kandi yishyurira amashuri, atunze, afasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ndetse nabo yagiye azamurira impano zabo bava kuri imwe bajya no kwindirevu. Akaba abana biwe ku mbuga zitandukanye nka Instagram, TikTok ndetse n'ahandi hose, abana biwe akagenda abafasha n'uburyo bagenda bamenyekanisha platform zabo. Kuri ubu ngubu umwana wiwe ufite abafollowers bakeya ku rubuga rwe rwa TikTok, afite abafollowers basanga 10,000 by'abamukurikira kuri TikTok. Uyu mukobwa akaba ari umukobwa wagejeje abana benshi mu nzozi zabo. Nakubwira yuko hari abana yajyanye muri UK, muri Amerika, mu Bufaransa batega indege, kandi abana benshi babifuza kuzagera mu ndege. Kuri ubu ngubu akaba yarabakoreye inzozi zabo, kuri ubu ngubu akaba yarageze. Shani Silver Foundation ni group ikomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse kuri ubu ngubu turi gushidikanya 80% yuko aricyo foundation izatwara igikombe uyu mwaka, izatwara award bitewe n'uburyo yitwaye neza, n'uburyo yagaragaje ubushake, n'uburyo yakoze neza, ndetse n'ibintu byinshi yikora. Kuri uyu mwaka dutegereze tuzatangwa mu kwa 9 tariki 27 z'ukwa gatanu. Ayo makuru tuzayibagezaho hano kuri channel yacu, kandi turakobisaba gukomeza mukanda subscribers kuri channel yacu kugira ngo mutazacuka n'ibindi biganiro. Gusa turasoza ikiganiro ndabibutsa yuko n'ahandi hantu wajya ukura ibintu byiza, kandi ahantu wajya ushirira irungu atari kuri channel yacu, byabyo dusharinze ukadusangiza inshuti zawe, tugakomeza tugatizanya imbere. Ndabakunda cyane.